Tomana yopa hayanga monghama tan bukia, taidam lili nam no dalak jingne, Tomana taidam pangu bukia, Chungba engineer S lapan, nang dauda bailak jingne setong nang, Aniu nyanyu nyanau cherry nang onglak jingne setong nang. Teman fai engineer lapan Chongba ia teman Chen Venue nyupu kata ngonang hayang teman pemenop member aniu lainnya butuh sewa mechanical engineer saumaya teman fai sengamanbu katalan mabu teman members nangonang hayang tenyi teman fai ia Christmas Chongba namanya taidam Wiglap, Miss Cherry, yao teman member amai hayang yao political science me postgraduate ya yang pai ya jangonang imni mengupu hingau teman moilana sengnang hayang hadau hingau kawang bongbong jingne se tenyi chonang sa madanga imni we dalak tau khema imni namno dalak tu solili fanafa tau yupu bakyak ne Acau ba ada ba yang wan ba kawang. Sama baya, tumana monghem ang bukia. Chongba yang nyanyu, hadaunya kaya Yesus Kristus bukmo taidam 2024 hadau wedalang onang. Tau kama sama baya, imni welak jengnese, wangdang kawang nang menma fanafa cau damnang hayang nang mong bukia. Chona dalak jengnese. Wang dang ka wang nang yakta fanafa yup nang dolana sopa nang mongai yeo. Tiabu teman fai konyo nyua associate pastor manpungo nang sampai iman lili stage te onga chona dalak jenese yup beto China damna. Hapui nang Bethlehem Ephrata nang ha Judah men nokfung susui pu yomacha hapui nang mepu tawa Israel chingne wanglam lampa cha ngai tamlak au nokpong ali katam yenghan memu ngo tokai au ya pu na ngo pu yui ha manpu se yungwan pa yui katalan a iman ching wi palante sepetolak to fai me I fai pu katalan au yin forward tayango iman ching yui katalan fai ni se sepe chimlak maika afonga aleng ni lim mulante anmai wong simbabu tiabu speaker Reverend Yomba Winong Soching aniot Jimbu ke Bisham Christian amailan teman mulane kawang te hakibu ayen amai jingne minyong faha tau fai chamse tuijong wipu timnia te ya awang pa chisu pu tai tem menuman mulante pone ya nang anio hado dai dem jingne mulan ya ham yo episode kaise awang ne hado ngau China tamnang tuwang a lokla camp hem number 3838 epatan ke tau so metia chone dialect item I opening 72nd Sepuba Konyak Baptist Church Montown chisu pu mo item ni 23rd to 25th December 2024 mu nokpu pumai nok akeng yu yui mong hapu kata yoma chingmai Isaiah 57:19 Luke 2:14 yak chong pulan chongpa engineer S laban konyak nyan yu nyanau cherry konyak number 1 23rd December 2024 anpong yopnok taitem hacha hipak 4 p.m. Christmas sowang theological students Wilak Chenau Peter Nyanyau Ngunying and Nyanyau Ngablay Tuwang Yoplak Pache Wangshak ex-deacon Achaulai Ilak Nyanyau Lawing Shantam
Christmas Anpon Ngau Ilak, Pache Hongpi, Deacon, Hem Chapong Loklak, Bracket A, St. Thomas Mission, in charge, Chairman and Secretary, Bracket B, Study Committee, in charge, Chairman and Secretary, Kawang Ngau Nyau Lailak, Nyanau Manpo, Associate Pastor, 25 minutes, Ngau Mik, Yui Mong Hapu Kata Yom Ching Mei, Hi Ngau, Titi Mei Yoblak, Akung. Episode Mulan Cham sa Yong Loka. Yong Palan Wang Yang Mang Yi Yong Mang O Wan Tang Wang Tang Song Son Palan Yong Cheng Wang A Ya Tang Tên Yi Trên Sơ Bà Yang Ngô Nông A Sơ Yang Mong Mai Tang Yi Ya Mong Mai Bờ Ya A Bai Chê Ho Wa Men Yong Tang Yong Pa Lan Ya Men Ngô Wan Thang Yi Ya Ta Nham Sa Yi Mong Mai Lạc Ba Bờ Nga Và Mai Ca Ta Thang Tê Bai Na Tên Yi Trên Sơ Bà Yang Ngô Nông A Sơ Yang Mong Mai Tang Yi Ya Mong Mai Bờ Ya A Bai Chê Ho Wa Men Yong Tang Ta Wei Chinh Như Mai A Bu Ta Wei Nông Lê Ba Bu Yan Nhi Bờ Qua Yong Wan Christong A Tơ A Ya Pi Lang Tên Nhi Trên Sơ Bà Yang Ngô Nông A Sơ Yang Mong Mai Tang Yi Ya Mong Mai Bờ Ya A Bai Chê Ho Wa Men Yong Tang Chê Ho Wa Men Tê Se Wa Thâu Có Tông Mà Tô Lời Men Có Ta Yo Ma Y Mong Mai Bưu Sa A Mơ Bơ Ngô Lang Tên Yi Trên Sơ Bà Yang Ngô Nông A Sơ Yang Mong Mai Tang Yi Ya Mong Mai Bơ Ya A Bai Chê Ho Wa Men Yong Tang Christmas Sowang, theological students, Wilak, Chenau Peter, Nyanau Ngunying, and Nyanau Ngaplay. Manakong Daybak, Father Nang. Sa tàu bà nhị hi bạc mờ tàu bà ngày. Các đồng nhu ơ xây mờ sang tuổi mơ nhà lạc yang sơ. Caesar Augustus mờ bu Israel Catalande ngau lan ya nyangi. Mary hayanga Joseph niu Bethlehem de sang tuổi mơ nhà lạc chừng nơ ong. Hawan de san ha utu sem balan jiso pupu nyui ching yamakem.
Jisu Krista Bethlehem mahu kok me pu yang gi Sanha ute sembalan Herod angpa tangte Jisu pupu nyui jing yamabai Iman i Jihu dilan angpa ala pupu amagan mengonanggi Hang jinga tuman i sanha wangi ong jing yi mengi Hayanga ide kumne tuman bayanggi Herod angpa ngingpa aching landa nyuk Hayanga iman de tong Messiah amagan ma pulak se ngopushi Iman i Bethlehem Judah ma pulak se nyana ngonang Đâu bay mày Herod iman de nyuk Hayang Herod angpa iman de i Tai đâu hayang oba numana o i taulak Ate o ngau pa hayang tawo i tang de taya kamna o Oba iman san hangi iman yoong mong may Iman kadok de ummata hayang ida kum hayang iman mengoku hengau sup lanyang ida hun senyek hayang api mai bu hengau sup ha Yelak ba iman Jisu Krista de kum Đâu mengoku esai Jisu Krista de kum
จึงไม่อังปาไปบุเพจำเสมวยมันบุคริสต์มาสเนเมงตัมพา2024 Christmas theological students lan kaye epatam nang mulan ta jisu pupu mong mai salam chaine tam nang Christmas sawang weibu Chinau Peter nyanau ngunying and ngablay man na kong tamin yung fanang kawang yalap muy man siya. Program number 2 diwang ayoblak pache wangshak ex deacon sa pache te ibag fatam nang. Kawang di yupa. Acaw ba yen kawang. Tiar ba nyu jing ma. Kebisiam membelan. Ada becing nyu bolan. Yuyoi tu sama yan ngo bolan. Muelan jime. Tiar matanga. Kadong nyu ma. David nokle mabu. Yesus Krista. Joda kadong ma. Pirham cingyu ma. Tini nang pupu. Jin ase ma. Kadong kadaan ase. Nan menyong yang bai pabu. Mikti siwa tambu. Tomana tiana menyong yang bai fanang. Mikti siwa tamnang. Wang tang ang cing yasan yarbu mikti siwa nyuembu. Kadong nyu. Jamlui nubu jinase. Kadong nyu ma. Hi balan it angbu. Awang ngango. Hayang nang main nemyanga. Pidrama pupu. Atau jinase saat ngoye. Kadong nyu jin ase ma. Kadong nyu katalana. Nang miti siwa tama. Nang menyong yang bai pabu ngonang. Anya na montaan ngobu katalan. Ibak ase ma. Student na halan. Business na halan. Ano kadong nyu. Alau tuisyo ma yan ngobu. Ayan chin yung apau dika. Kiam yung wante ling wante. Nang chilau sang sang ang mujina sa. Tiya do ma. Jimbu tumal muelan na. Nang menyong farang. Nang anya na. Kadong nyu chamlue nubu china sa. Kadong nyu ma. Ang baala na. Yanyibu ya paibu. Hatau ayan kawang wanang. Tawai tiya. Anya na teman nang menyong farang. Tiya mga taba tadim. Chone. Akim nangoy sa. Christmas New Year tatimlan. Ada muan tahun ma. Ada chuan wante. Hangu ngala amyang inang ba. Kadong juwan je ma ba. Anya na sabu juwana. Yung kadong yung mokbu juwana. Tilabu, wihokbu, haya mobu chopu. Kadong lama-lama tau ju. Kemba timakang ngai bunganang. Tokoi hatau ma. Konya katalan. Hipak pema nanga. Yan angpa nang pau angpa. Anya na. Dia. Hatam om yok bulan. Kebisiam membelan. Ausin, auyan katalan. Alau kanta speaker. Alau kanta nang acaw ngau. Kaya ngakam ngaya bay. Oh acaw yang kawang. Ema cingneo. Teman nang te hatau te tu yang yok boy. Dia hatau te tum cuan Taiwan te. Jong bulan mo wayang. Hatau parja bulan moelan te. Nang yahaja ko wayang. Hatau yasani hatau dia. Hatau matuan moelan moelan yang tempa. Anya na. Nang acaw ngau. Ya pay bunyu. Ya yan nang politika. Nang yuma. Nang caw tamyang. Nang mumuki ngau tempa. Nyo bunyu ya yan. Dan yu cay bulan molan tempa. Ya sanya le moeman yang tempa usa. Wang tang yan kawang na wang yuwa. Nagbat Yesus Kristus men yu puway. Tolan sobat nang mga yaw. Amen.
tuy vong yêu bắt tâm bự phá chơi tâm mình nhong phá nang cao yêu lạc phải mười man chi tại tâm number nhí ở châu lại ilak nhà nào loying shantam ward sa nhà nào thì bạc ép tâm nang mùi lan đạn mấy tia tụi man phải tàu e lạc lại lúc ở phong nhi ở làng pan man nhi mà bu pan mà beli đằng ngồi nó mà na phong na hạt tàu nhi cả lạc na ha yong mấy nhi lâm in yang mà hu sen mà sen nhi lạc hayang mok sa song mok pa lan phải wang tang pang halan nang yang wang mà bu ngay kawang de yi alo bu hem loka I ata pa ma kawang de miti siwa do hayang kadok new ma yoi mong ha bu kata yo ma ching mai chai palan ase da kawang moi man pa châu lại y tâm bự nhà nào đấy mong mày nang cao yêu lạc phải mười man chi tại tâm number lim Christmas anpon ngau ilak phá chơi hong pi deacon sa phá chơi thì bạc phá tâm nang mỗi lần âm mày seventies two sibuba ngôi bồ nhi yang tiyabu speaker nyai no mambu associate pastor isibu Reverend H Muba senior pastor iwo yang chimdabu kibisiam Christian Amailan Tia ada pemain nuk sojing ay ambo ngau elak singna se nyeng tem bu phai to mumbai bu phai to yongonang Tia lai wande sida ala ma ngonang tomane wangbyang cha mongmai Ni yuma semai buba, lekyang yuma semai buba, atau etesembu lekyang hayanga ni hebak tiang ngoi ngonak. Ni nangjang lenang, wangbyang lekyang nangjang lenang hayang boy, atau yoyoi ne, atau hebak mai, chon lak jing ne, atau hebak mai, ya lak jing ne, atau hebak mai ha lak jing ne, wangbyang jamong ma temta baibu, ni hebak special yuma yong special tiya ngonang tau khai hatau mai hatau tay dem om lak ching ne oyen ocean yoy kem ma yan tay yoy ya phan mai yoy sang sang nga ka tung yu sing mambu konjung malam yambu lam mai ya phan ala tau yang oyen ocean pai ok te ki mai nyong ma mong mai ya nang anyo Yoi di nyeng tembu toi song mai, garment service mai, yiji kema kadung yu pilot yang kai bu mai, business lam mai, yoi ya pen mai, yoi mong pa bu lam mai, ok sang bu ngai yang ai, ya pen ala tau yang ai, au yin au sim pai ok teki, mong mai ya nang. Anyo, kadung yu, semen lambi, lenga chuan tai bu mai, hong yin matang ai. Meni matangai Saba obis pun bungonang business pun bungonang hospital nohoi hangi je buat atau mong bea takdalan jenang se yang suti ya bungonang tau kai atau nye hibaka yong
Semai bu yoma semai bu sejauh bu yoma sejauh bu saya teman na tai tau na kia yo lama okasang yang atama ngai wanga alo pumai nom om tai lak widing ya yang phailan yiji kama alo pumai nom nam yang de phailan yiji kama alo kama ngolak service lan po tang bu yamai bu tu di leng balan ngai wanga yung ngolak tineng ngai kebisem ma ngolak se ogin osen tai mong pha bu phai sang yak mong ko phai om pai nang mong mai se ya nang tau khai atau naman atau ki sang yak mong ko ngai wanga alo pumai nom om tai lak tininga kebisem ma om lak se mong ha bu phai mong mai bu phai ogin osen om ngodang menyung ya boy teman dia KBCM shooting naman outside mo especially outside mo bulan service chia phailai ba chia singa mambalan student lan chia boy naman khong ke mo phai hawe salam ya bu yok tau khai moilan phai salam ya bu ne pumai nok shooting salam ya bu ne teman mung mai bu hawe pon ne ya bu mung mai bu hawe teman yakpak kokha moi mansi anyo tiya asungwan de nge himbu ki yichi ba yo ngamaya decoration lingbu langonang yo ngamaya lama yo na nge bu ngonang atau decoration comedy flower comedy jubyang nam no bolando yo ngamay yung panang anyo yo lane hangsen nam no nangi yo lane decoration yo ngamay lingbu flower comedy lane atau ki lingbu mong maya nang anyo pumay no kay tau bu ha ying ya pai ngonang atau temana ni hangsen nyoi lakai taidem hangsen chon lak hatau mu ma hatau ha ying ngolak tau khai moilane yo lama nang hatau ba ok lak kacha nang hatau ok lak kacha nang hatau simai hatau lam mai galak nang hatau lam mai galak se mong hem bu phai noman te nyang te mongonang nomana nyang te bu kia hangsen nam no payang ki noman do manyung bu phanang mong mai ya nang kia Tiyama tangai hangsin taidem chona tailak ngoya boy nang da hangi nyeng dem lakai nang sidang nge yang nang toiso nang profession nge yang nang da hangi ba lam nyeng dem lakai atau Christmas mong mai anyo new year de ngoya naman especially outside of Bible siyong bona hapani yejigma ni pen nanjing hai ngolak hatau mung bai nang mu hangi hing ho ngonang sa ami lai ibu nyu e to bu khia lok tu lok apong ni alyang pen ma palima e to bu khia nang ma hangi ngo hatau wa ka wang mi ti siwana tam do ayang chingmai asai bai ang do sibu hatau ngau ma ya phanjang nang mahangi ngonang nang mahangi hinga ngonang nang hangi uk pungonang atawa moilan yengi uk moilan yisingkem tau khai ni pen mong mai yiji kama hapa ni mong mai nenok noksa mai nyuai balan pai nang tai nang nau lan pai yiji kama nang ombo khongtem mai youth ministry mai women ministry mai hangi ba taidem ngai galakai atau ba mong mai taulan mai yom nong mai atau mai nang okpu nang mangopu hengau amai akong nga ngai nai tam do nang mangopu hengau hayang wangai atau ngai nai tam do tau khai tuman ka da li taiwan de nang bung yang se ngi laka nang mangopu hengau akong ke bo yising kem atau ki bu hebak mai nang wanglam amai hau ke mai nang lưng hau cái mày nang nhau hau cái mày atau mà sinh lăng ngon atau mà nang professional atau yang
nang ma heng hau amaya hatau yang se singlak ngona tau kai numan au hi de hang hi ba toi so ma nyang tam lakai nang hang hi ba meeting ma om lakai hang hi ba tai tem om lakai tuman leng ba ka wang miti siwa tam lak ching ne moilan yoi mo bu heng hau hatau ba ngai yang a hau tem phau hatau nang ma heng hau ngo bu hatau sing yang a nanga hatau lam ma mai lak ka ja nanga hatau lam ma mai lak ka ja se ngai wang bu hang hi tai dem ngai ka lakai pu mai nok yot sukhu ministry ma hatau nang ching ne yang lak nanga hatau ma bung pung ja se community certificate hatau ma tau lak community certificate ta isko me headmaster hai phanang hayang boy hatawa quantity education hayang boy obe nang da ada community certificate taula kai hatawa nanga boy bane nanga leadership amai aja nanga henghau amai chum henghau amai ngo bu nyu aja sipa akhong nga nge ulang ona tau khai atau kibu ngi lak ching ne ni hang ching ngo lakai hapa nhi mong mà nang mà ngõ bộ hừng hậu không kiếm bùa hậu thêm cái u nhém mấy bùa phải nóc sa mà không thêm mà bùa mấy nóc mà yo mà women ministry mà nang hừng hậu à các bang ministry ba thêm đâu ose hạt đâu chạy này tâm năng thấy chưa nghe tụi mình Christmas hạt đâu à nang mà ngõ bộ hừng hậu tâm mà hành đâu thấy chưa nghe nang yupi de nang kia kenya yiji kama nang ma hangi bang onang khong kem bu phai ching mai ngo dau nang ma ngo bu ha dau muhai mana tam han dau se bu ngo bu khai cha cha de tai kenya se ngo bu khai salam tai pha dau se ngo bu khai dau khai tuman tia au yen au sem pai nang yo yo ngo bu yak cha yak ni ngo bu lam phai salam tai pha bu ne mung mai ho bu ne yak cha mà ngô bu yak nhi mà ngô bu mỗi lần phải Christmas hình hậu nè salam ya bộ lạc mỗi lần này yak cha yak nhi mà bu rồi phải phân ngô bu làm phải salam ya bộ lạc mỗi lần ở đây để kawang mohimam pha anh yêu dùng cái cấp vấn đề gì vậy ngay thì ra thâu bà liên chung mày gì lạc ngâu tâm trạng hồi ôm ngô khăm ba ameng ven pha su trang bu ngâu trạng hồi ngô khăm ba tụi mình KBCM bùi nục cao bằng ở trên đường mùi màn pha program mong hama fa kia Christmas on pon ngau e tambu pa che de minyang fa nang khawang moi man chi title number pli hem chapong loklak bracket A St Thomas Mission in charge chairman and secretary bracket B study committee in charge chairman and secretary iman akhung ni de chafam cha sa loklak china hipa ke app tam nang
Kawang mingtisi watama hamling amai lokatambu akong nida mong may anang kawang yalak pa may mansi. Item number nga kawang ngaw nyawalelak nyanaw manpo associate pastor 25 minutes sa speaker de hipagfatam nang. Mulanda an may Merry Christmas. Awang na yan hayanga tinok nok sama bu Jisu Krista pupu mong may greetings ado wang na chay damnang. Janda wang shampai I si ang bu Reverend Yumba anyo 2024 Christmas yak chong bunyi anyo kunyak yi yong lan hamba naw may lan anyo winyu wi balan yuyui lama hangshina wiya ngonangki anyo hangshina dia hado chao kamching yama paidiki anyo yuyui nui jingma ya nango yang Jisu Krista bubu mode yui pumenok yama anyo yunyu yui ba yama hangshin yuyui kan mango bulan yui ba shubu to showlinga anyo kada tama students lana education jingna yuyui lama kema yong balan aushin paidiki numan muilanda welcome na mengbu hadaw awang na hadaw chay tamnang anyo taman muilana yu patan bu kia hadaw hibak ame yen amay kawang taman muilanda muimana tambu chingne se taman muilana kawang de minyong bu fa
sa festive season ngoi bu jing na se taman muilan sang shi a busy ke mi yong bu jing na taman muilan yong to nyai nang ka ta tama sot bu lili ma shi dai balano ha do ngi pai nang tau kai tau yong hi bak lo ya la khang jing na ok bu shin na hem ka wang ngau ya apai de ki ha do de paulak jing na se tau ok bu shin na de it pha bu ha do minutes tau khak shu ya lak anyo ha do yongoi bu lak na ok tau kai muilan Yeshiva nan bo pai hibak atan cha hadau ki asot kai she hadau request na meng bu hadau chai tam nang to ka wang au ya atai ba ka wang do wong yu yo pui hibak ya kening hallelujah wang dang achau yen ka wang ka do hayang wang dang ling ngai bu ka wang yen pha dam bu ka wang nang de minyong bu pha bui yen ka wang nang de yu bu tan bu kia hadau hibak amai yen amai nang amui mana tam bu de minyong bu pha bui wang dang chau yen ka wang te yao nang mai bu chiang nang ka dong nyu de pu pa yang nang ching mai ka dong nyu nu ka da lan yen na tam lak ching na se nang pai bu anyo ka dong nyu wang nyang mong wan de ching mai nang pha dam bu hadau chiang sa ki na meng lak ching na se nang so shan yu de yong ngo nang yen a kyang ngo nang hayang pui wang dang ka wang nang tok pai shi shom nang lam mui dam pha nyu yen nang instrument cha li nang chunya to ngau lang ngau kong kim bu ka wang nang yak ta fa nang hayang chai lak ching na so dong bu bang yu ha kong kim bu tang meo wang dang chau yen ka wang nang chau ya ha wi to wai bu mui lan dang mango kayo sa ta ngau lu tai lak ha do hi pa kong kim bu yen ka wang yak ta fa na wong yu na zru chi su men mi yu pui to lan na se yu pa na mong yo amen tia teman da pha ngo bu ha do ngau mi ha do topika yoi mong ha bu ka da yu ma ching mai hayang hi ngau se nang Jiso Krista pulaka mabu hibak ma ita payang ki hayang yoyoy lama Jiso Krista pulaka daw ngabu tamana ngi painang Jiso Krista pulaka lai malay Taiwan da new Bible ma kawang ngaw malay Taiwan da kadam yenghan mamu ita paybu hadaw nang hayang hibala yoyoy lama new yoyoy hibak ma ita paybu hadaw tamana yung mayangi painang Teman muila na singongopo tawa Isaiah chapter 7:14 ma tawa hadaw kia inang Isaiah chapter 7:14 ma taw kay yungan pa iya numanda fau cha ya falak sakoya cha awa pumye kyang ba ngoya ba netan moi cha pailak hayang ida Emmanuel senyek lakse Jiso Krista pulak hadaw fau hadaw sign hadaw Isaiah hibakaya hadaw iti shembo hadaw ngoyang ki kadong nyume sako cha isi kama netan cha now pu tamla ka hadaw impossible tu shong nang hayang puyoy Jiso Krista yoyoy nemeng yang kadong nyu kadalan teman pu ki chi hayang puy alaw pa yoyoy nemeng yang ha kaya kadong nyu de chingmai pha tamlak chingna se nu mo bu yin kadalan yin na tamlak chingna se Jiso Krista anyo Chinga akim yenang ba chingmai mo wanglam lamlak chingna Jiso Krista chau ya ha kaya pulak hadawa Isaiah hipa kaya 700 BC mamu hadaw ide shembu da manangi painang hayang Jiso Krista pulak nyui pritik na meng bu da lai Taiwan da Micah chapter 5:2 ma da mana yung mayangi nang Micah chapter 5:2 ma Jiso Krista pulak hadaw pritik na meng bu Juda manok fong shishoy bu Yoma cha Bethlehem Ifradam wanglam lamba cha ngai tamlak au nokpong ali ka dam yenghan mamu ngo se Jiso pulak hadaw place hadaw nyuiching pritik na mengbo hadaw nginang hayang Jeremiah 23:5-6 malay wanda yungwan ba yang ki David nokli mabu cha ang bana to wulilak hayang au ba I ang nameng lakay Juda kadalan yelak hayang Israel kadalan chingmay mangolak se Jeremiah ma hadaw ki pritik na meng yang ki anyo Zechariah chapter 9 iya chalan ma chingmay linglak iya yang ching mapu yang ching nguya yang yang yen mapu kadong yung nguya wang lam lak se hadaw ki enginang Jiso Krista pulaka hibalan kaya chapay macha se itapay bu hadaw ngoyang ki hayang Jiso wang lam buwa kim yenang bangolak hayang Jiso Krista chingmay ma kadong yu da wang lam lak hayang iya kadong yu kong kim bu da wang lam lak se
Old Testament ma hadaw kia yo lamma Jisu pulak nyoy hayanga Jisu kadong nu wang lam lak hadaw predict na menga pa yang ki ayanga New Testament ma tamana over Luke chapter 1:26 ma wangala ya ba ya wanda Jisu Krista achau yaha kaya pulak hayanga ide Jisu similak sa inang ki ye hadaw ki anginang Jisu which means yinyi tambo teman kadong nu kadalanda yinyi tam lakching na sa pailak Jisu hadaw de lepung onang ayong panam yang lak hayanga ide ata ba ching ha sinyak lak ayanga yongwan ba ka wanga iba David ang ba soching ida falak sa wangdang songmok ba Gabriel Jisu pulak hadawa inyu Mary de hadaw predict na mengbu hadaw hingaw ibu de man New Testament me hadaw ngi painang Jisu Krista fully God and fully human hadaw nang iya 100% kawang nang hayanga 100% na kadang nang ang jingne iya Jisu Krista ichaw yaha kaya iya puyang ki kadong nyude ayanga taman kia kadong nyuma jam sa nyu palan fei semba ai halan fei anyu taman haying bu kia iyo kadong nyuma hadaw kia haying Sabangawa hadaw ki echongyang ki hayang puyoy Jisu Krista echang nang hayang iya anu yu ombu hadaw kawang nang Isaiah chapter 9:6 malay wanda chingmay ang ha sa nyeklak sa mabu title yuma daw chingmay ang ha sa nyeklak sa ibu hadaw title ya nang Isaiah chapter 9:6 malay wanda Jisu Krista da chingmay ang ha sa nyeklak sa Ado Isaiah hipa niyo predict na mengbo hadaw nginang Jesus is the sar salum sa inang Hebrew ngao ma sar sa ibua kada asang lande ibu nang kada pum ni chia boy taman ching sang hadaw hate hadaw the sar sa inang hayang hadaw sara kada asang lan wanglam lamba asang lan India ma prime minister kibu President kibu, Nagaland ma governor kibu, chief minister kibu, hayang wenyu wei balan, kung wenyu wei ba wanglam lambu hadaw asanglan kibu da sar senyak nang, hayang chingmay da salum senyak nang, tau chingne Jisu Krista, chingmay ma asang, ata ba wanglam lambu chingmay ang ha sa hadaw ki enyak pungo nang. Luke chapter 2:14 malay wanda wangdang songmok palana Jisu Krista kadong nyude chingmay ya apailak idishembu tamana hadaw yoong mayenginang Jisu Krista kadong nyude manbaybe mabo wanglam lambulan pangma public nyu ha tuloy ymayba yoong sangay bongbu public nyu ha yoong mongshangbu wangnyak yafan mango apayangki Bethlehem Jisu Krista pupu hibang manoy May yang peaceful, ching may tuloy may bu yinang bu hibak chang o yang ki sa inang. Hang ching na Roman government na wanglam lampu hibang o yang ki hayang kadong new akan fide hadaw census hadaw ngaulan pa bu o yang ki. Taon hay sidi mga bulan na yoy ching na census yaklak ching na yilak na ngay bu ching na. Public nyo ha cham luya siyangay pong bu hadaw yafan mga o pa yang ki. Tau ching na Roman government kadalan kongkan bu mongshi bu anyo mongmeyang bu hibak chang o pa yang ki se inang. Jisuwa kadong yude chingmay ya apa yang ki yang boy Jisu Krista popo hibang ma kadong yuma mongmay chingmay inang bu akan fima siapa yang bu sahang o pa yang ki se inang hang chingne hadaw hibang ma Herod ang ba wanglam lambu hadaw hibang o yang ki Herod ang ba Auba sana ida siyambalana ida yawulibu niya boy sa teman boy sawang hadaw taidam haubalana teman de haubu ngiyangki sana ida siyambalana Herod ang ba tangda payangki Jehudilan ang ba ala bu ambukan mongok nangki se yamma paywanda adaw Herod ang ba yoong mongshingay auba Sana ida sembalanda iya numana hadaw naha pupunyo iyam mapay kay hayanga hadaw tao bu na ipa tao I song da paya yo ida kamlak sa iyangki ayang puyoy wangtang kawanga hadaw hero chuda yoong maya singang iyangki tao jing na sana ida sembalana alaw ba nyoy jing me yoy
alo ba lam ma yoi nyu ching da la yi yang ki tau ching ne au ba sana it sem balana it ya uli bu ha da ngi ya pai hero yong among singai hayang sana it sem balan pai hau bu hibak it yang Bethlehem hayang nei kon bu ka tok se yima bu wang peng ni mai na halan natan na halan tuilak ching ne se ngau pha yang ki tau ching ne akan fi me ching mai yanang ba ka dong nyu me sapayong bu sahang o pa yang ki tau ki tini teman chai cha pai ching mai yang ok bu ha dau chen cha ma teman ngo nang Herod ang ba I Dr. Wang Lam Lam Lak Messiah pu bu da I mong shi Bethlehem bu natan na ha wang peng ni mai ma bu na lan kong kim bu tu yang ching mai nang bu ha dau hi bak cha lia teman ka dong nyua sa bu teman ka dong nyua ha dau ya fan cha ma teman ngo pai nang teman no Herod yen cha lia yoi hai ata ba na sa ha ngo hu bu ching na tini ka dong nyua chi so bu bu hi bang ma bu Bethlehem ching nyu cha lia Jisu Krista pu bu ka hadau hi bang ma bu ka dong nyu cha lia teman chen na teman chua hadau ya fan mang o pai nang kong kem bu ka ta yoi ching na sa ha meng hu bu ching na ka dong nyu akan fi me ching mai yin nang bu hok khai wi bu sa hadau cha ye pai nang hayang hadau ngi pai nang country ni pa ma ching hai ching pa ma yu pai hai yu bi ni pa ma ching mai yin nang bu hadau ya fan ma wi pa na meng bu hadau ya fan ma teman hadau chen cha teman ngo nang Christian land mana ching mai ka wang da ating lak pulan ngo nang fasting months and months temana yo nga hibak winyang yoi toi show no hoi yiling ba tamana fasting ya ka ong de yong yup nang hayang pui chai cha da ameng yuin ok chai cha pa ma ching mai yinang taman mong chang ma ching mai yinang bu na meng ma taman yup pu ki taman ting lak pu ki taman ngo ok pu ni chia hama taman Jisu Krista fai de woi bulan se ilak hado wang ngo ya Bethlehem pulak Jisu Krista kadang no de chingmai ya Bible ka wang nang ameng winatampo hado ka wang nang hayang pui hado ka wang da eting lakpu Christian land mana jealousy hatred teman mong changma hado ngo bu na meng ma Jisu Krista fai de wei bu Christian yen cha se nyek laka teman ma wang ngo ya awang na teman na yui mong changma Jisu Krista mabu chingmai pai na tamlak yang Bible may ibu peace, chingmay ya inner peace. Hado teman mengolak yang teman mongchang mengopu chingmay di ibu hado ngonang. Kata hay kawang muinyi fay chingmay ngolak di ibu ngonang. Kawang daba yung ayup nang, kawang daba yung tinglak nang. Hayang piyoy kata fay yoy simnyu simba fay yoy yupi chingsam fay. Chingmay yinang bu na mengama. Hado teman tinglak po chachang jabo na mengnang. Hipag chaman noksa ni ngiyang ki muini noksa ka wang do yong ayo pai kambu noksa ni ngonang ayang pioi chai cha pai ba chingmai nang buyang ayang poi ka wang da ba yong tinglak pu noksa ni nang oyang ki hama teman tinglak pu teman Christian na meng pu teman chingmai ka wang da tinglak ka chingmai ka wang do yu pu hadawa hangi pa ya fan mang nang ki John chapter 14:27 John chapter 14:27 may inang chingmai daw numan fay angnang chingmai daw numan da fanang sa ingo nang Jisu Krista fay daw way bulan teman may Jisu Krista mong opo chingmai Jisu fa bu chingmai teman na John okpo ni chia kawang ngaw may ibu chingmai ling balan mong may lak hang chine iman da kawang hayam sinyek lak sa ingo nang ayang chingmai ling balana tuloy may ma kakshubu chingmai alek tainang sa inang chingmai nang balanda wi pa kongkem po pay wi pa na meng po kadalanda layhu tuloy may bu ma wi pa da nyambu patta sa kem nang hayang boy awyen Jisu Krista mabu chingmai ngonang imana tuloy may bu ngonang kata fay chingmai ngonang hayang kawang fay chingmai ngonang Jisu Krista chingmai ang ha hayang I ang chinga chingmai ma wanglam lam lak chingna kadong nuda pailak mabu hi palana idi shembu hadau ngoyang ki
Luke chapter 2, 8 to 12, malay wangalay wanda. Aba Jisu Krista pulak announce na menya bay. Wangdang somok pala na ata pa ma ka wangda mikti shua daw. Ayang kadong nyuma yoy mong habu yo may chingmay siya. Ka wangda ingwan na ka wangda lokbu hadaw tamanang inang. Ang jingna Jisu Krista kadong nyude chingmay ya abayang ki. Chingmay ka wangda tinglak pulan taman may chingmay ngok lakyang. Kadong nyu anu kadalanda yinyibu fa tamlak jingne ngawa may na meyang Jisu Krista kadong nyu de payangki Jisu Krista tangpe me anulan teman jingne fana fabu kaya kawang hayang kada pa me jingmay linga tambu hadaw kawang nang Colossians chapter 1:20 malay 1 kadong nyu mangopu chia wangdang mangopu chia asay ima tangpem yi kaya jingmay linga kawang pa yui ha kaya taymay na tam sa inang Jisuwa jingmay ya abay bu kawang jingmay ling bu kawang ngonang awen Jisu Krista mangonang iman may jingmay jendang ngonang Jisu Krista kadong nyu de man bay bu hibang may jihudi lan hayang yanhu lana yoy ya fan ma yong jingmay yanang bu hibak jam ngo payangki hayang boy abu Jisu Krista kadong nyu de payabay Jihudi hay yanhulan pa ma yoy na pangango po hadaw chan meng tamyang jingmay pa tamyang ki hayang chan na say tamyang ki Krista ma chan na meng tamyang ki kunyak kadong myo Christian wang lam man pa ibu hipang ma chay cha pa ma jing cha mango yang an hoy pa wi pa ki chay cha de jingmay yanang bu yong chay cha de nyambu hadaw ya fan ma jingmay yanang bu ya fan mango pa yang ki ayang po Jisu Krista wang jingmay pa tamyang ki hayang sa akong kimbu kunyak jingyu jinghama yung jingmay pa yo Krista may chaki ang opay nang hang jingna Jisu may jingmay ngonang hayang po sa Jisu Krista wang lamanya po nyoy ma jingmay yanang po hadaw ngo po tumanangi pay nang kadong nyo dalay Taiwan da shiyong po hokkay wi po jingmay yanang po hadaw nyo jing dalay Taiwan da Jisu Krista wang laman bay okpulan Jisu ma po jingmay manya okpo hadaw jing hadaw country hadaw state may jingmay yanang po mahabo ngay po tumanangi oknang kawang ngaw maibwa kadong nyo kong kampuda iya wang lamlamlak hayang i ang jingmay mangolak se kawang ngaw ma hibalan kaya all this men mamu hadaw i de siyembu hadaw ngonang ni cha ba kadong nyo akan fide Jisu Krista wang lamlamlak ang jingne hadawa kawang ngaw ma hadaw i de siyembu hadaw ngonang kadong nyo akan fide Jisu Krista jingmay pa itamlak se iya ngonang Jisuwe jingmay ya paibu kawang jingmay lingbu hadaw kawang ngonang kada atam chai cha pa ma shimnyu hei shimba pa ma yubi jingsam pa ma jingmay yanang bu ameng yuwin okpo hadaw ngok bu na mengma nuksa ma suko hei natani pa ma nyu palanay nahalan pa ma jingmay yanang bu hanyo ameng yuwin okpo atam ngok bu na mengma Jisu Krista jingmay kawang ngonang hayang hadaw Jisu Krista temandang da Bethlehem pulak hadaw tan bu temana hadaw ngonang Jisu Krista jingmay ang hapu bu hadaw min ma temana chai cha da ameng winyang chai cha pai jingmay mangolak yang chai cha pa ma jingmay linglak yang chai cha pai jingmay mangok bu kaya teman tinglak bu haw tamnang se kawang lai ngaw mai i ngonang hayang teman jingne muiman na hadaw menglak kawang Jisu Krista hango ameng yiling bu da tangpe matak tu wanda i pa kawang da yu pe yang ki iman da ameng window iman hango yising si yang ki Jisu ameng win na tambu ki teman yo chai cha da ameng win na tambu hadaw mongchang Jisu mangopo mongchang teman yo ngolak yang Jisu tangpe melibu kaya wang dang kawang hai kada pa ma jingmay nang hay daw ngopo kaya yubi jingsam ba ma simnyu ay ha ba ma nang hay daw ngopo kaya Jisu mangopo jingmay teman mangopo kaya jingmay pa damlak jingmay linga damlak hadaw Christian ayan jana teman ngolak yang teman moilan hibalan na ides shembu hadaw jingmay ang ha Bethlehem pulak tanpu hadaw hibak ngonang hadaw de atinglak pulan teman moilan sa adong ngui bu mong ma atam ameng yuwin okpo na meng kama
chỉ số mà ngõ bu chừng mày hay yang ameng win tâm bu hà đầu mong chẳng tâm man mà ngõ nó tâm pha si tâm man chỉ số da hà đầu ki yo pa chừng mày cậu wang the ting lak bu Christian ayen cha liye tâm man ngõ lak yang ang chừng này tâm man ting lak bu chỉ số chừng mày hay yang kan bu mà wang ngoi bu cậu wang se chào lại ngao mà đầu ki nya lang ngõ nang cả đông nhau vong lâm bu ang ching lan kong kim bu ma atai lak hayang bui chỉ số Christ ang ching chỉ số Christ vong lâm bu au biu yama lak se kawang hi ngao ma ado kawang lai ngao ma hi palana hado ki enya nang nang i pai la au hi ang chingo yong bu yok lak hayang akim hi bang ma ka dong nyu khong kum bu de i wang lam lak hayang ching mai wang lam lak chỉ số Christ khong kim bu ka dong nyu kan fi de wang lam lak hayang i ang ching au biu kim yen nang lak se i ngo nang ching tau kai ching mai ka wang de ting lak pulan taman mui lan ma chỉ số ma ngo bu ching mai ngo na tam ha ayang teman mui lan Bethlehem pulak ching mai ang ha tan bu hi bang ma teman mui lan ayin noksa tening bu Christmas ma yoi ayin ma yoi noksa ma ching mai ya ok pu yang ching mai ling ok pu ching mai pai dam bu ha do Christmas na menga tan ha o se tawa ha do tam han tam nang mui lan da ka wang mui man Kawang ngau kaya teman asai moyeman tau kelak semong hem nang nyawa tambu tiapu speaker associate pastor nang ayin hai ministry de kawang yalak pa moyeman chi tuiti melok lak hem number 18 epetan kai so ngainap hengaya chona talak taitam i haugening program number 2 24th December 2024 won hai wangpu taitam hadni hipak 9 am won hai wangpu wilak Chenau Tingkai, Youth Executive, Tuiwang Yoplak, Pachoy Nokto, Deacon, Wonai Wangpu Tai Eplak, Pachoy W. Manchan, President, MDFA, Tuitima Yoplak, Pachoy Muba, Elvis, Youth Committee, Secretary, KBCM. Number 3, 24th December 2024, Anpong, Yopnok Taitam, Hadni, Hipak, 4 p.m. Tuiwang Yoplak, Pachoy Tonye, Walo, Ward, Achaulai Ilak, Nyana Ngunlong, Chachon, Hem Chapong Loklak, Bracket A, outstation students in charge, Chenau Monpang and Konyak and Nyanau S. Likchai, Bracket B, Nyanau Tengli, Tompang Ward. Kawangau Nyawalelak, Pache Pumin, Fellowship Pastor, 25 minutes, Ngomik, Yui Mongha Pukata, Yoma Chingmei, Pumlom. Tuitama Yoblak, Akung, Episoma Mulancham se Yong Loka. Hãy subscribe cho
Item number vok, tuiti me yoblak akung. Teman muilan yob yan me yoblak ngaumek atam haki awang ne China tamnang. Awang ne tiapu awang ba item me so pu jingna minyong fa. Nyi se pu pa me ngaya me wang item siong pu to ngonang tau kai. Haro Christmas item de pokanok pu lima mangpong pu. Gebi siem pu menok he noksa changme hango atu ameng ngane tatam fa se yopa. Lim se pu pa me item me part fa ngopulan me om oglak china yopa anyo yan ta yepe kawang me pu muihman yu yopa akimne amen se lakchine tiabu speaker associate pastor de ningatam nang muilan cham se yopa. Yasanya li chau yen kawang ba chiso nang de hibak lo linga yu buta na ngopo kia hada wang ba taidem yong maya sok pu de minyong bu fa boi wang dang kawang sa to ngopo taidem hangshin ngo nang ki hada kongkim bu mo wang nang ompu ngo ke o ba yo hangshin na part pick up habalan maidam habalan hangshin ngo nang ki man yin noksa kongkim bu wang dang kawang nang mong pu ke nang lamoi dam ba che nang de yup nang o wang dang kawang sa hangshin na to ngopo taidem lan kongkim bu ma hango pokono bu yinang pa tiya nang lamoi bu ki sa mai bu ba malamoi dak china se kawang nang de yup pu tiya nang de yup kong wang bu ki hada ba taidem yo ong maya so teman hada ba nang chau kamching ma bu ya na taining nang kamching de ni se la imani mani sa nang ni halan tu man nang shi bang man nang pau ang phao ya na tai ba nang de minyong fa na zru chi su men mi yo poi do la na se yu ba nang mo yo amen